جہان کن مسلمانن کر آزاد اس تہ کر آزاد اس تہ کر نارس گلزار یا جماعتس یم دربارن بسچ ون گرد بہٕ وات چانٮ۪ن تُہنٛدٮ۪ن دربارن اے دستگیری أمِس پترس ییٚمِس میانہِ کورِ تہِ ہاو بہار بیٚیہِ چھِ بے اولاد سوزُکھ اولاد بیکارن سوز کار بے روزگارن کر رزقُک چار عالمہٕ کٮ۪ن اجمہٕ کٮ۪ن مُسلمانن آے کاپ یہِ خۄداے ؤسیٖل أنۍ مےٚ دستگیٖر دُجان سٕنٛز عمل أمۍ سٕنٛز نیک سیٖرت أنۍ مےٚ ؤسیٖل یِہٕنٛز عبادت أنۍ مےٚ ؤسیٖل حضرت سلطان عارفیٖن امیر کبیٖر علی میر سعید حمدانی رحمۃ اللہ نقش بند کشاد شیخ العالم نور الدین نورانی ریشی پا تمام 62 ولی أنۍ مےٚ ؤسیٖل آز وصالت خواجہ محی الدین چستی اوٚن مےٚ ؤسیٖل کر وصالت تمام مسلمانن آز رُت فتح رٕژ کامیٲبی مسلمانن عربہٕ کٮ۪ن تہٕ عجمہٕ کٮ۪ن مسلمانن تمام مسلمان ملکن کر رٲچھ تہٕ رفاقت اَسہِ کر ایمان عطا اَسہِ کر ایمان عطا اَسہِ کر کُنُے یکجہتی اتھ واسطے اتفاق مسلمانن انشاءاللہ رحمان اے کاب کہ خدایا أسۍ چھِ پریشان کس پریشٲنی عالمہٕ کٮ۪ن تہٕ عجمہٕ کٮ۪ن مسلمانن یتھ کشمیٖرس کنارس گُلزار گامہٕ شہرا بہار عالمُک تہٕ عجمُک بہار مےٚ آو تہِ دٔدمٕتِس بدنس تمام مسلمانن ہُنٛد بہار ایرانُک بہار بیٚیہِ چھِ ہسپتالن منٛز بٮ۪مار کرُکھ شفایت گرن منٛز چھِ بٮ۪مار کرُکھ شفایت ییٚمِس کورِ تہِ کرُم عبداللہ آباد ییٚمِس پترس تہِ یتھ جماعتس تہِ انشاءاللہ رحمان قرض دارن کر قرضس نکھوت مرزن کرُکھ شفایت عیال بارن تیار رزق کورِ مالٮ۪ن سورُے سامان مٲنزِ اتھٕ دٲرِتھ چھے سوزُکھ رٕتۍ گرٕ رُت بوگ رٕژ مٲنٛز کُلہِ عالمس تہٕ تمام مولوی صٲبن میٲنِس ریاض صٲبس تہِ تٔمِس تھاوُن صحت تہٕ سلامت اَرِ جان تہٕ درِ کٹہِ تھاوُن تمہِ کھۄتہٕ عزت دِکھ تمہِ کھۄتہٕ عزت دِکھ بڑِ دربار کرُکھ بٔڑ یٲری عالمہٕ کٮ۪ن عجمہٕ کٮ۪ن مسلمانن دستگیٖرا دستگیٖری یا خواجہ اجمیری کرتو دستگیٖری تمام مسلمانن